ئەڤە پەرستگەها لاڵشەو ئیرۆ ئێکەم ڕۆژە جەژنە ڕۆژیا ئێزدیانە لێ لاڵێش چۆڵە ji ber ku avsala jî êzdiyan bi fermî rêwresmên evê cejnê negeran. ji ber ku vê xelkê me girtî destê Daeş da eva 2 sal çend heyva jî girtî nexweşiyê da li xatira wan jî ma ku van îdê berî Daeş bêt me nekiriye lê daxwaza me her kesekî hikûmetekê pê biqare bi hawara vê xelkê me biçe zû jî ji vê tangaviyê vê nexweşiyê bîte der. Di vê cejnê de êzdiyan hindaxazî hene. داخوازم او کچو و کر لاوت ما بین درج دست داعشی و هاری کاریا کبت اش اقلیمی و حکومت مرکزی و جهانی حمقه هاری کاریا که بکن بلکی وان کچو کر دست داعش رزگار بکن. ای خدا هیویا ما آوا کچکو جنه ازریا زوج دست وان کافر رزگار ببین و درکوین و اوجی ورنا خوشیا خوا و برویل علشان نورانی و همیا بسترینه و رب العالمین و تاوسی ملک و افغالیه شیخادی شفاحت بروحی و نکد ایش بشریه افسری ازریا کری. êzdiyan hez cejin hene cejna rojya êzdiyan piştî sê rojên rojî girtinê dihêt ku bi êk ji mezintirîn cejin li dev wan dihête danan. Îsal ji êzdiyan bi fermî rêwresmên cejna rojiyê negeran weke ew dibêjin wî demî de cejnêken ku kiç û jinên wan li dest çekdarên Daişê bihêne rizgar kirin. Taif Goran NRT Qeza Şêxan.